Ndabashimira ko munteza amatwi. Ikinamico mazi yateke yategura no Rwanda Premier League yaberaga mwa Pere. Irangiye Rupaca na Haruna baguye miswe. Rupaca vudukanye Haruna mukijijwe na Prokireri. Rupaca ati nziza umucamanza mubi naho ubundi Haruna mamuvishije imyuna. Rupaca ati niko mazi yateke wagishoshko we vayire bukuntu Haruna bamugenza. Nta soni gusomwa na Haruna tubizu tubiri kubusa vayo tukwereka ukuntu Haruna yakinya amatsinda natwe tukayakina. Ati Haruna yakijijwe n'umucamanza bamubereke naho ubundi twari tugiye kumubiza icyuya. Umuzamu wa Haruna ati mbandoga sogokura budara w'imudurumani ati niko bakobwa bakowe niko babyeyi babyaye niko basore barongoye ati niko Yezu w'i Nazareti Bikira Mariya w'i Yerusalemu aka gakipe nakahe. Abariyo batubonye nyina shaje agira ngo uze zapfuye ubusa nimutubone gutya mu matsinda mukina natwe twarayakinnye ariko nkari nasho. Abariyo bati nka y'umwami mwariye muri Sudani mwari muyirutse mutabawe n'umusifuzi nimuka tujyanye na karaga kipe kishorongi k'indege itazima kareba amatsinda ya kafu muri televiziyo twe turi kipe yakinnye amatsinda kandi turashaka kuyasubiramo. Abariyo batesa Al Hilal abafana nk'abahara umwize mubabona kuva mwavuka mwabakulahi ataba nabareyo kandi ubureyo buravukanwa. Umutoza wa Al Hilal ati ko naje gukina shampiyona y'u Rwanda mukaba mutangiye kunkinisha La Liga turashize. Iyi ni Barcelona mbonye si Rayon Sport. Ati usazizi basana ni Lamine Yamal. Ati ni kuki mumbesha ngo mufite kitoko rikau kandi ari Frank de Jong mwanzani. Ati usi kwizera Olivier ni Manuel Niwa. Wasiri ataba nibo 11 b'abazungu banyabo. Ati 11 b'abazungu bagomba gukina amatsinda bakinye na 11 b'abazungu bakina amatsinda. Atureke kaga kipe kishorongi kari gufata abakinyi kakabohereza mu rugobo rw'intari. Umutoza wa Al Hilal ati murabicanye Aravuze ngo ati mwabicanye mwe muhenga abakinyi banje bose ari abayisilamu mugafata umukino mukawushira saa 9 kwizuba ry'igikatu murashaka kunyicira abakinyi ubutani mufata umukino mukawushira saa 9 kwizuba nago nzaza. Abareyo bati turabizi mu Rwanda umuntu atsindwa shaka kubabyegekaho nawe ubonye ububyegekaho. Ati se none twebwe Azizi Basane Abedi na Asumani n'abagatolika bati gisubizo ni woya bati wishaka ububyegekaho twanganyije kandi twagomara kugutsinda nta soni. Abanyamakuru bati Haruna mayari yarangije kumushirana ananiwe gukubita Rupaca w'abagabo 10. Bati Haruna ibyawe bitangiye kurangira. Umutoza wa Rayon ati natangiye kwandikira Ferwafa y'iwacu mu Bufaransa ngo ndebe ko ari Rayon Sport twajyana gukina kuko urwego rwa Afrika irarurenze. Ati biratangaje kubona Rayon Sport y'abakinyi 10 inganya n'ikipe yatsinze za Mamelodi. Ati niba Al Hilal itsinda Mamelodi ifite Champions League ya Afrika iyo Al Hilal tukanganya nayo tutuzuye nukuvuga ngo natwe twatwara Champions League ya Afrika ahubwo batwitege niko umutoza bari yavuga. Abafana ba Rayon bati tuzize kutagira uwikunda samwani ngo adusifurire ubundi ikipe twari kwitsinda kubera ko batwibye penalty igaragara.